Sanibonani guys, hope niyaphila guys. I'm very shocked ukuthi abantu sebenza noma yini ukuze bathole imali. Guys, ngifonele ubhuti namhlanje ungilandisa isitori sakhe ukuthi nami bengisaxakekile ngathi bhuti ngicela ungenzele i-voice note noma ungisendele i-message ku-WhatsApp khona ngizokwazi ukusilandela kahle isitori sakho. Uthi bhuti ngicela ukuthi ungixoxele isitori sami saka-TikTok ukuze mhlambe ngizothola usizo. Guys, uthi ubhuti-ke wezwa ngomunye ubhuti ukuthi enene kuyathwaliwa ngala ko-Mozambique. Kodwa u-30,000. Uthi-ke naye kwakunzima ukuthi kodwa wasebenza kanzima waze wawuhlanganisa lo-30,000. Uthi mese uhlanganisile lo-30,000 wahamba waya eMozambique. Uthi mayefika lapha eMozambique uthi kufike kuthiwa akagunda ikhanda. Uthi ngiligunda ikhanda uthi inyanga ithi angilethe kuyona iy'nwele. Uthi ngiyinikeze iy'nwele inyanga le. Uthi ingenzeka izinto ingibhili uthi-ke isigqumisa iyasichaba iyasenza ukuthi siyaphesha komfula siyowela imifula. Uthi kuningi nje okwenziwayo. Uthi kuyenziwa ukuthi kodwa ayisitsheli ngobungozi balento. Uthi nje siyabuza ukuthi hawu baba manje njengoba senza zonke lezi zinto yini ezosihlupha noma yini ezoba inkinga kulesithwalo sethu esisithathayo. Uthi ngoba wathi nina ngizonenzisa esilula ngoba ngiyanibona nisabancane ngizonenzisa isithwalo esilula. Uthi hayi ngivume-ke sivume lesithwalo esilula. Hayi-ke senze uthi akachazi lo baba into eningi uthi futhi akangeneki uthi futhi akahlekahleki. Uthi senze bese qede lapho engibuyisela iy'nwele zami abese ethi angihambe nazo lezi iy'nwele ngiyozigqiba esidolini. Uthi hayi ngifike uthi mase sibuya laphayana ukuthi sizigqibe-ke iy'nwele-ke esidolini. Uthi-ke wasethi lo baba akathola-ke into ozoyidayisa noma ngabe ama-fruit noma abe yini. Uthi hayi athi ngoba walinganisa ngama-fruit uthi sivele sidudane nomngani wami lade sihambe naye ukuthi hayi asithenge ama-fruit sidayise wona. Uthi ama-fruit mhlambe sasi-oda kathathu ngosuku. Uthi kwakuhlezi kuyi-queue abantu bezothenga ama-fruit ethu. Uthi siyenza imali uthi nje mhlambe ngenyanga sasibenza o-50,000 i-profit singayibali imali esi-oda ngayo. Uthi nje i-profit mhlambe u-50,000 sasiwenza ngenyanga. Uthi kwaya savula lezi ndawo ezithiwa zama-market. Uthi hayi-ke saqhuba lapho uthi amabhizinisi uthi saqala sathenga ney'moto uthi konke kuhamba kahle. Uthi hayi-ke kule minyakana edlule-ke kushintshe ukudla epletini. Uthi asifonele ubaba athi nisakhumbula yini ukuthi nithwele noma senicabanga ukuthi yonke leyo nto eyenzeka empilweni yenu niyazenzela nje kwenzekala ngoba inhlanhla. Uthi sithi siyakhumbula baba. Athi-ke sekuyisikhathi sokuthi-ke manje ngigcine inhlawulo. Uthi sibuze sithi inhlawulo baba enjani? Silethe imali kuwena? Uthi athi cha. Into enizongenzela yona nizoxhumana nabantu abasebenza emakhazeni. Mangabe nixhumana nabantu abasemakhazeni banitholele abantu besifazane abashonile. Nilale nalabo bantu besifazane. Uthi hayibo sithuke lapho kube nzima uthi hayibo. Kanjani ulala kanjani umuntu oshonile? Uthi hayi aphinde uthi lento siyikhulume nomngani wami sididekile manje asazi senze njani silala kanjani nabantu abashonile. Uthi futhi kwabantu abasebenza emoshwari thina sibazi. Uthi hayi afone lo baba athi mangabe kuwukuthi anikwenzi lokho imindeni yenu izofa yonke. Imindeni wakho nje uzobhuqabhuqeka wonke uphele. Kusale wena wedwa. Kwaleyo mali ngeke usayi-enjoy. Uthi-ke hayi sihambe-ke sifuna-ke abantu abasemakhazeni ukuthi sibhekele iy'nakanakana zabantu laba abageza iy'dumbu. Labo vele bayaziphuzela-ke. Uthi siba-bribe-ke. Uthi-ke manje nakunzima nalento ekuthiwa siyozoyenza la. Uthi hayi aze yena lo mngani wami aqhamuke nesu ukuthi hayi ngcono sibilise amanzi abilayo noma engabili just nje ukuthi athi ukushisa. Yabo mhlawumbe sithele laphayana esidumbini ukuze sikwazi ukulala naso. Uthi hayi silo siyenza lento uthi kodwa mawungayenzanga kuvele kuba ngathi uyaphithana ekhanda.
uthi uyabona ukuthi kusho ukuthi leza nywele leza ezazithiwa zigundwe izithathu kwakuhlangene nokuthi uma ngabe singasakuyenzi lento sibe uthi kuvele kuba uthi uyaphithana ekhanda, kuvele kuba uthi nje ufana njengomuntu obheme ihunga. Uma ungayitholanga lento le uzoba nenkinga nje, uzoba nenkinga, ayikho into ozoyi-enjoya, ayikho into ezokwenzeka. Uthi nje ngisho ungahlala nabangani bakho nithi niyaphuza nithi nenzani, uthi akuvele kungenzeki lutho. Uthi ngisho ufuna ukuya e-toilet akuyeke e-toilet uma ungayenzanga lento. Uthi nje kufanele uze uthole lo muntu wesifazane kumande uba right. Uthi sengikhathele mina. Uthi sengifisa kuhambe kwayona leyo mali, angisenandaba nayo, nginayo imali iningi kodwa sengifisa kuhambe kwayona ngibuyele kwi-peace yami engangivele ngiyona nokuhlupheka kwami. Ngicela ungisize ungixoxele le ndaba ku-TikTok mhlampe ngizoluthola usizo. Uthi ngoba nje angisakwazi, uthi futhi ngiyabona ukuthi mangase kuthiwa ngiyabanjwa ngenza lento ngizoboshwa. Uthi bafethu uthi ngiyacabanga ukuthi mina senginey'nyama zabantu abashonile. Uthi okokuqala nje ngihlukumeza umuntu oyilalele ngokuthula, mina ngiyamhlukumeza. Uthi ngiyajika lapho ngizolala nomuntu, what if lo muntu uyamisa eseyisidumbu ngale nginey'ngane mina mhlampe eseziyizipoki vele. Guyzini, angazi ngizwe into enje, ngicela uma kukhona ongamsiza angithinte, kodwa ningangifoneli, ningangi-WhatsApp guys, ngicela ni-comment kwi-comment section ngoba naye uzoyibona le video, uthe ngimtshele mase ngiyiphostile. Ngicela senze njalo-ke guys, ngiyazi nihlezi nibasiza abantu, ngiyazi nihlezi ama-comment enu ayalapha, ayasiza abantu abaningi engibaphostela iy'ndaba zabo la ku-TikTok. So guys, ngicela-ke simlekelele guys. Angazi yebo naye wonile kodwa ayikho into esingayenza-ke, usecela usizo manje, usefuna ukuphuma kule nto. Guys-ke nibe right, ngiyabonga. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Lo sesilohlala qoqa tetori tebantu lapha ku-TikTok, bantu bambhalela bamtshele tetori tabo ukuthi akade qoqe ku-TikTok, but khona abantu ukuthola ama-advice. This time isitori sabhudi lothi yena wathwala ngokulala netedumbu uthi sowukhathele ona and bakayothwala abazange bamtshele iqiniso ukuthi hayibo kuyofika isikhathi phela wena la kufaneke ukutholale khona nedumbu or else ifamily yakho itofa yonke iphele usale uwedwa unaleyo mali leyo ngeke usayi-enjoya because u-enjoya njani imali also ungasana family sowusele nje wedwane. So lo bhuti uthi uqala ukuthi bantu bamside bamphe ma-advice kokuthi kumele ende njani, because we know ukuthi some people kuthiwa nje na ungazuthwale uthwele there's no turning back, ungazuyithathe le nto lethiwa inabongozi so ugaxele. So wena ungam-advisa uthini lo bhuti njengoba phela sekafuna kuphuma kule nto le? Do comment your thoughts down on the comment section, subscribe, share this video. I will see you on the next time. I'm signing out, so goodbye.